Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Тема войны меня очень волнует, потому что каждый из нас должен знать историю страны, и в частности события войны 41-45 годов. То ужасное и жестокое время, когда вся страна переживала и боролась за свободу своей родины. В нашем селе ветеран войны остался только один – Гайсин Гасим Гайсинович. Человек удивительной судьбы, ведь через 66 лет награда, которую он не успел получить во время войны, нашла своего героя. Это вам. Здравствуйте, Гасим Гайсинович. Меня зовут Миранов Тимур. Я учусь в Новокабановской школе. Я очень много слышал о вас. Вы часто приходите к нам в школу на встречи и праздники. И сегодня я бы хотела лично поговорить с вами о вашем жизненном пути. Как вы попали на фронт? 43 yılına iyul ayında gittim. 8 ay полковой школада okudum. Ondan Malatya sержант болып шықтым енді. Şundan soң onun 8 ay өткестен фронтқа жіберділер. Фронтқа жіберділер. Куйбышевқа барып іліктік. Куйбышевта бізді формировать еттілер. 53-ci Смольный стрелковая дивизия, 563-ci полк, стрелковый полк. Şundan 9-ci рота ишу. Şunda komandir отделения buldum indi. Kırdıgının başladı. İltip taşladılar da vagondan tüşkenden başladı beni. Nemis ata başladı. Şundan baklap soğuş haberi indi. Şundan kup yerler yiyip Polşa graniçasına varıp çıkıp salut birlik. Polk salut bire indi. Şundan uzaktan kullanıp Latviya, Litva yağına beni kuşirdiler. Çalışıp yürgenini bilip komandir batalyon Svitkov деген kişiyi patlışı şuşa bunlara patlışı şol. Allah yalgan tuğul. Bana звание присвоить etti. Sержant buldum, işçilik oldu. Şuşa günlerde bu nişesi volkandır indi. Июльның ortaları болуға тиіс. За что вы получили медаль за боевые заслуги? Командир, мына шушы Светков деген подполковнигі, командир батальоны задание бере бізге, неге барыға, разведке асарға. Әлі мұнда біз окопқа жеткенбіз енді, әнеттігі ауылға барып, анда нендей войскасы бар, нендей күш бар, шуны біліп қайтуға керек. Шунdan солдатны Uyum bilen 2 soldat da 3 kişi bulup şunda bilip kaytarıldıydı. Şunda varlık da amkillik bir nimi polkovnik nimisini ona amkilgen için medal za boyevой заслуги. 29 iyul günü medal Jadon bile. İkinci Ağustos günü ranin bulan men medalını alamаймын. Men 70 yıl толғасқана alam медалını. Мына көптен түгіл бардым дейді. Расскажите, как вы ездили в Москву за медалью? Жолда баруға хабар болғас, районнан специальная машина, специально илетуші Савиздан Габидуллина деген қатын қыз мені Уфаға илетті. Уфаға илту білән онда әзір, уже хабар еткенлердер енді, онда әзір күтіп тұра. Bir mujik
Bek akıllı müzik buldu. Şu müzikke beni topşıran bundan kelgen Gadi Gözü'ne. Topşırarlar. Çünkü müzik bilen 18. günü уже samolyotka oturarız. Kişke karşı. Kişke biriydi. Moskov'a gittik. Karanlığa barıp düştük. İkinci günü ilçe bilen Kreml'e gittik. Kreml'e bardık. Burası gittim ikinci o vakittan izledim. 10 yıl. Şundan burası gitti. Soğuş olmasın. Balaca yaş bunlara diyen gelmesin. Uzak yaşarga yatsın. İller tanış bulsun. Мне кажется, что история складывается из судеб простых людей. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась нам победа. Сегодня нужно чтить память о погибших, хранить ее и передавать ее своим детям и внукам. Это и есть наша благодарность их мужеству, верности Родине. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.